سلاوی روبن تماشاوان نهجا بوتانا دمجمیر ششیا تایبت روجاوای کردستان و سوریه وان سرنوچه هم دست بید که جالگوان سویل شمس عنتر راگهاند اگر پروسیا پرورده لروجاوای کردستان وره جناب برن مترسیا بالاکرنا روجاوای کردستان جی کردان هیا جدرن تایبت جارکرا راگهاندن کوچکدارن پیده تونلکی دریج لباجار عمود دکوله کو اویک بویا جه نرازبونا خلک باجار و زنگل کوچبریک مزن نوا ولاتیان ده لیده دلدوانه که تایبت دجبو آرکن بسکاری کرد کردستان سوریه دلدار بدرخار راگهاند که دوزا گل کرد لروج آوای کردستان کتیه نابرا هفکشا برجواندی ولاتین زلهز و پیلان ولاتین داگیرکرین کردستانی ده وزیر دربه امریکا مایک پومپیو راگهاند امریکا $1 ناده سوریه اگر ایران تیده بمینه. جارا کدن دم باش دلدوانه که تایبت ده جبو آرکه طالقوانا سیویل شمس عنتر گوت کو جبلی درخستنا بریارن ریگری کرنه لحاتنا شاگردان جبو دبستان کو بزمان عربی خوندن لیتی کرن دنگویا رواندنا زاروکان جعالیه پیده و هاتیا هولی بوی چنده مطرسیک مزن لجم باف و دایکن زاروکان چه بویا داخویا کرنجی کو اگر روش بوی آوائی بردوان بکه مطرسیا بالا کرنا تمامی یا روش آوائی کردستان جی کردان هیا اف زاروك جي هلبت نبياتين بباصا بسياراتين خسري جي بريارن درخستن شفيرا بقرن ايرو زاروك مدرسة قلكي هندك هاتبون طرسة كتينا بوان وحياة الشعاجي بلادبن انه منا زاروكا دربين خلق زاروكا دربين واندك وجنوان شارجي دكن جبوق اف زاروك نما بين مدرسي يعني ام قلكي البر زاروكا والبر خديه واد كفن بيجبي زحمه يدك شينن جبوك زاروكي خو زاروكي وان بخوينن وقف خوندنا واجي نرسري براستي ام اهلي روج اباي قد برد خوندن جي نمينه كسك دبرد نامينه انا روجا ايرو هجر حدود بكري بانا از بيجم سري صدي بينج الفيدكي ندمان جبر خوندنا زاروكي خو ويبرا جدرن تایبت جارکرا راگهاندن کوچکدارن پیده تونلکی دریج لباجار عمود دکوله کو اویک بویا جه نرازبونا خلک باجیر و زنگل کوچبریک مزن دناوا ولاتیان دلیده ده. پشتی شکستنا پیده ده بروانیه ده بر باجارو که کردستان سوریه ده وان چکداران بر خودان کولاندنا تونلان لباجارو کان گود ناوا باجار ده درباس ده بین و بطایبت ده بین مال خلکه ده. بیگو تو کس بکاره وان چکداران سزادان بده. همو اول و یاسال جیهانی به تواهیه در باسمونا به دستور و مولت جبونا مالکی رد دکن اوش دسپیکا جیانا مروف ده لسر روی زمینه مروف برگرید بر مالا خوده دکه. دماده 557 ده جی جیاساین سزادان لسوریه لگور مرسوم 148 ین سال 1949 هر کسک در باسی مالکی دن ببه یان جی سینوره و در باس که بی دستور خدای و نکمی دما 6 حیوان ده زندان کرن. لی مرجع گو خدان مالی و که رد بکه و بگهینه ده سلادارن دادوری. چکدارن ده سلاتا فرسکری یا پیده کبزورا چکان و اره کرن و را دست کرن رژیم اسد خول کردستان سوریه کرن ده سلات نه تنه نکاریبون مال ولاتیان و کو ده سلات بپارزن لیبرو واجی وی که بر خودان تکدان جانا کسین مایی گو بر ولاتین گونه هاجی با آوای کی برز و بو گو خندقین شکستن آخوا بکولن درگین زراف ده ین تاخین باجار عمودی به تایبتی و باجاروکن کردستان سوریه بگشتی گو تونل نوان دبن مالن خلکه را در باز دبن. جدره کی تایبت ج آرکره ج باجار عمودی راگاند گو چکدارن پیده نها بر خدانوه که گو تونل کی دریج لباجار عمودی بکولن گو وی که نرازی بونک اون خوشیک خسته نوا دل خلک باجار ده به تایبت گو تونلن پیده دبن مالن خلکه را در باز دبن. همان جدره نافبوری اشکره کر گو درجه وی تونلی دگه 300 متری گوش باکور باجار و دست پیده که حتا دگه باشور باجار و دو تاخن سرکه لباجار بجهد بن مینا
تاخا مساکن و تاخانه جاره. دیده ماداویده پیده بری خدای کولاندنا خندق و تونلان لباجار و باجاروکن کردستان سوریه گل باجارن دیرک و قامشتوجی تونل تین کولاندن تاویگو سیاستا کولاندنا تونلان تو سودش چکدارن پیده رن نعانی به تایبت لباجارن کوبانه و عفرین گو هر دو باجارجی جبن دسته چکدارن پیده درکتن بریانها. جبر وان سدم ناوبوری ده دیار کرن گو پیده به تنه وان کاران دیکه جبو تر سید نوا خلکه ده براو بکه و پروپاگنده که ده نوا خلکه ده براو بکه داکو دیار بکه گو او خو آمده دیکنج شره آنکو او خودان دجمنن و او پاراستنا باجارو کن کردستان سوریه بکن. پیاده به کولاندنا خندقان نتنه بریزی المالن ولاتیان دیکه لی روشکتار سیل دفره بگشتی دروز دیکه و زنگله دست پیکرنا شرکی مینا شرع عفرین لباجارن دنین کردستان سوریه لیده ده. و ولاتیان گوتانها کوچبر نبوبون جبر لشکریا وانیا چکدار و تکدانا پروسه خوندنه اون آرامی اون پاقجی و تکجونا روشش همو آلیان ود سرده ماده سلاتا پیده ده نهاوشتر سارودانا شرکی کوچبر ببه و بویه که پیده پروژه رژیم بسرکفتن بجهدگه. اما بچن دریکا روژاوای کردستان پیده پیشیاد دکانم بگشتی بویاخ کرد اونها دخوازه پریان برانبری بویاغی دکه جدرک تایبت جدرک اشکره کرد که ریوبریا پیده پشتی کج برخواه پیشیاد دکانین ولاتیان بگشتی لدریک بویاخ کرد نها دخوازه 15 تا 20,000 لیره سوری برانبری وی بویاغی دکه تاوی که او بریار جعالیه پیده ویا به کلیتو کسی وگرم بریان هاجی ریوبریا پیده لدریک گلک جاران کریارو کار خواییم به سروبر لسر خلکی سپاندنه. ریوبریا تندرستیا بسر ریوبریا فرسکریا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده و داخواز ورگرتنا سرراستکرینه جبو فرنامه درچوین کالج پزشکی و درمانسازی کرد او یک بریا داخوازنامه که کوته ده داخواز درچوین وان کالج سوریه دخوازن که وان فرنامه خواه لزانینگاه پیاده یا بناو روش آوا سرراست بکن لگور و داخوازنامه پیاده او سرراستکرین مینا مولته که جبو که او پزشکو درمانساز کاربن کاری خواه بوان فرنامه‌یان لروش آوای کردستان بردوام بکن و دمک دست نیشان کریش بو انجام دانا و سرراستکرین دانه دیار کرد. جلگوان سیویل به هلمتک لسر روپل میدیا جواکی رابون دجی دیارده بلاوونا چکان و گولین بیسروبر لروج آوای کردستانی او هلمتا بناوی گولین ومد کجن لسر روپل فیسبوک و تویتر هاتین بلاف کرن وان جلگوانم بریا و هلمت داخواز جبر اینرین بکار اینرین میدیا جواکی کرن که او هاشتاگ انگو هلمت بلاف بکن پشتی پربونا روشن برینداربون بگولین یم بیسروبر و بونا اگراجیان جده دانا هجمارک سیویلان که او چک جعالیه پیده و تینا مولد کرن تا که جبو کادرو و اندام من ویین اولهی و لشکری. ده لدونه که تایبت ده جبو ارکانی ویسکاری کردستان سوریه دلدار بدرخان راگهاند که دوزا گلی کرد لروژاوای کردستان کتیه هفکشه که آلوز ده او جی هفکشه برجواندی ولاتین زلهز و پیلانین ولاتین داگر کرن کردستانی ده جبر ویچند ده حتی وکنها دوزا گلی کرد لکردستان سوریه نزی بویا جقوناغا پشگو خستنیره. نویسکارێکی کوردê Kurdistana Sûriyê dibêje ku pêşketina doza gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê bi berjewendiyên welatên zilhêz vegirê daye. Heta weke îro jî ti asoyên ronak ji bo doza Kurdî nehatiye xuyakirin. Dilêdwaneke taybet e ji bo arkê nivîskarê Kurdê Kurdistana Sûriyê Dildar Bedirxan ragihande ku doza gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê ketiye hevkêşeke aloz de. Ew jî hevkêşa berjewendiya welatên zilhêz û pîlanên welatên dagirkerên Kurdistanê de. Ji ber vê çendê heta weke niha doza gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê nêzik bûye ji qunaxa piştgûxistinê. Herûha Dildar Bedirxan dazanîn
جبر کو پیدید 7 سالن بوریده پیلان و اجندین ولاتین داگیرکرین کردستانی جیبی جیدکه دوزا کردیل کردستان سوریه کتیه سر لیواره که مترسی دارده و اگر گری لکریارین پیدین هوانانه کرن دوزا گل کرد لکردستان سوریه و وره جناورن و جبیر کرن لو ما پیوست انجمنان اجتماعی کرد لسوریه جوی مترسی آگدار به نویسکار کردستان سوریه گوجی کو امریکا ده هلوستا خود لهمبر کردان نزلالیه پیرودکه جبر امریکا پیوندین خوین دیروکی لگل ترکیه تک ناده جبو دوزا کردی یا کو خودان وینه یک ریزن ده بردوامیا لیدوانا خودش بو آرکی بدرخان گوت کو امریکا بتو آوایکی به هیکلیا پیده رازی نابه و پشتی بداوی هاتنا ارکی پیده دبجی کرنا اجندیان ده امریکا و پیده جناو به و کچاوا تنظیم القاعده و اسامه بن لادن جناو بر پشتی بداوی هاتنا ارکیوان نویسکار کرد زانین کو اگر امریکا ازمون عراق لسوریه بسپینه و دمی کرد و ببه اندامکی گرنگ و بباندور ده هیکلیا سوریا نوده و دست کفتنان جیب دست بخه. پشتی هلوستانو یا امریکا درباری دوزا کردی لروجاوای کردستان چندین نارین جودا هاتنا هولی هنک شروفکار گشبینی آخوا به هلوستا امریکا دانو خویا کرن و هنک شروفکار دنجی گوتن کو نزلالی یک ده هلوستا امریکا ده لهمبر دوزا کردی هی بهتر پیزانین فی راپورتی ده لیدوانا جیمز جفری شاندر امریکای تایبت جبو سوریه درباری کردان دماکو گوت پیوسته کرد بجداریت پسیا سیاسی سوریه ده بکن چندین نرین و شروفین جودا لگل خو آنینه هولی و هندکان پیش بینیا خو به هلوستانو یا امریکا دان خویا کرن و هندکان گوتن کو نزلالیک د سیاست امریکای ده لهمبر کردان هيا ده لیدوانه که تایبت دجبو آرکین ویسکاری کردستان سوریه دلدار بدرخان را گهاند کو دوزا گل کرد لروج آوای کردستان کتیه هفکشک آلوزده او جی هفکشا برجواندیا ولاتین زلهیز و پیلانین ولاتین داگیرکرین کردستانیه جبر وی چنده تو آسوین روناک درباری دوزا کرد نهاتی خویا کرن و دوزا گل کرد لکردستان سوریه نزیک بویه جه قوناغا پشگو خستنه. اروها دلیدوانه که تایبه دجبو آرکه چالگوان بواری جواکا سیویل فاروق حاج مصطفى راگهاند که حتا کرد ببنه هجمارک مزن ده استراتیجیا ولاتین زلهیز ده پیویست آسوین برجواندین ولاتین زلهیزن جه آسوین برجواندین کردان نزیک بن و گوجی یا کوج نزیک بونا آسویان گرنگتره و کاره باندور بکل استراتیجیا ولاتین زلهیز یک بونا نافمالا کردیه. جا آلی خواه شروفکار سیاسی احمد موسی تایبت جا آرکر راگهاند که دوزا کردی لروجاوای کردستانی بسر نکتیه و اگر پیدیس دی سیاست خود بردوان به دوزا کردی و ورج ناف برن و دی دمان هاده پیویستی بیکریزی نافمالا کردی هیا دا که امریکا و روسیا و تواهی ولاتین زلهیز گرانیه بدن دوزا کردی. و دلیدوانه که تایبه دجبو آرکین نویسکار و شروفکار سیاسی عبدالعزیز قاسم راگهاند که او کریارن لسر عرده لروجاوای کردستانی تینه سپاندن خزمتا برجواندین دوزا گلی کرد لروجاوای کردستانی ناکه. دازانین جی که رژیم اسد جبو روژک وکه ایرو پیلانین خواه لدیجی کردان دادرشتن. تکسکر جی که حتی وکنها نهاتی زانین پیش روژا روجلات چمی فراته و بچرنگی به و امریکا سیاستا وی لهمبر کردان نزلاله. و ده چارچوبه بجداریه ده برنامه جواد ده کل سر اکران آرکتی بخش کرن جدعان علی اندام نونراتیا هریما کردستانه یا انجمنان اجتماعی کرد لسوری راگهاند که کردین روش آوای کردستانی نه آمدنه که ببنه هجماره کمزن ده استراتیجیتا نو امریکا ده و گود صدما وی چنده جی جبو نبونا یک ریزیا نفمالا کردیه. هروها او ده چارچوبه بجداریه ده برنامه جواد ده کل سر اکران آرکتی بخش کرن شروفکار سیاسی عبدالرحمن گلو راگهاند گو تو تشتکرون درباری دوزا کردی دلیدوانا جیمز جیفری شاندر تایبت امریکا جبو سوریه نینه و امریکا بتو آوایکی استراتیجیا خویان و اشکره نکریه. درباری روشا باجار عفرین روجاوای کردستان عبدالباسط حمو جیگری سروک هپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه جارکی را گوت که چارەسەریya کریزا باجار عفرین روجاوای کردستان به چارەسەریya کریزا سوریه و لجنه فگری دایه و او روشا کنها عفرین هیا دمکیه. بله تماشاوان هیجا هر لسر و بابت لسر چارنویسا دوزا کردی که کتیه نابرا برجواندین ولاتین زلهیز هر وها پیلان داگیرکرین کردستان ده جبو گوتوبیجک زیده تر لسر و بابتن ها عبدالرحمن گلوش روبکار سیاسی الگلمنه ما مسته دمت باش به
دم باش سرچاو مامۆستا عەبدوڕەحمان سخوازم ژوەیەکێ دەست پێ بکەم ژبەر چ بەردەوام دۆزا کوردی هەر چار پەرچەیەن کوردستانê bêxwedan dimîne her wiha tevahiyê aliyên navdewletî jî rêkeftinan li dijî doza Kurdî encam didin sedema vê yekê çi ye? destpêkê ez dixwazim bêjim projeyên navdewletî li devera Rojhilata Navîn ew proje neçêkirina îro ne yani neçêkirina krîza Sûrî ne belkî neçêkirina krîza Iraqê ne ew projeyê wan berî van her du krîzan ewana projeyê xwe dideynin yani projeyên Amerîka yan projeyên navdewletî li Rojhilata Navî kevnin ew kevinbûn jî ev kevinbûn jî wek dibê xwendinek jê re divê yani divê mirov karibe wan projeya di demên xwe de yani di demên salên pêncîya de yan şêsta de yan salên heştîya de yan salên nota de wextê ku mirov bişopîne mirov zanê proje kevne ne nû li vir çi dimîne xwendina me xwendina me ji stratîjiyan van dewleta û ciyawaziya em bêxine nav meselên stratîjî û meselê tektîkê de yani tektîk bi her havî yekcaran tektîkê wan li dijî berjewendiyên me tên lê ez bawer nakim stratîjî li dijî berjewendiyên milletê Kurd bê yani îro wextê ku em bêjin Amerîka karekê dike şoxulekê dike devera Rojhilata Navîn de yan li Sûriya yan li Iraqê stratejiya Amerîkî berfire dimeşê yekcaran tektîka Amerîka dikeve pêş stratejiyên doza gelek Kurd yani yekcaran li dijî hev lê nayê meعنê ku stratejiya Amerîkî li dijî berjewendiyê gelek Kurd tu carî nayê wê meعنê ji ber stratejî ne serokê Amerîka çêkiriye ew stratejî yani berdewam şrovekarên Kurd şrovekarên siyasî nivîskarê dibêjin çarenivîsa doza Kurdî bi berjewendiyên welatên zilhêz vegirê dayî baş eger ev yek rast be li gorî nerînên şrovekarên siyasî yên Kurd ji ber çi di sed sala borî de doza Kurdî neketî stratîjî û berjewendiyên van welatên zilhêz de sedema vê yekê çi li gorî nerîna te em li sed sala borî em ê deynin pişt xwe ewa qûnaxek bû em di qûnaxek dîdena yani qûnaxa îro em karin bêjin em bi nav bikin îro qûnaxa Amerîkaya ya ku dewleta bihêztirîn li dinyayê îro qûnaxa wê em karin qûnaxa Amerîka şirove bikin û rola Amerîka li Sûriya û li Iraqê ez karim tiştekî bêjim proseya siyasî li deverê proseya siyasî li Iraqê û Sûriya yek proseya yani wextê em xwe diğelitînin wextê ku em bêjin ev meydan wek dibê ciyawaza yan muxtelife ji meydana siyasî li Sûriya yek meydana û yek saha siyasî li Sûriya û li Iraqê ji ber ku wek dibê aliyên rikeber aliyên ku dijî hev şer dikin yan li hev tên yan tewafuqata dikin ewane hemû ew nefsa her ew alîne yani her li Sûriya û li Iraqê niha proseya siyasî li Iraqê heger bi rêve herê wê bandora wê karvedarên wê li Sûriya xweşik wek dibê zelal bibin lê Amerîka her tiştî xwe ji me re nabêje rast e Amerîka her tiştî xwe ji me re nabêje rast e wekû di raporê wenda jî hatî her tiştî ji me ve her tiştî Amerîka ji me ve nexuya yani bi umumî diştexilê bi tevahî diştexilê lê ne meعنayê bê projeye li vir divê em wekû tevgera rizgarî xwaza netewa Kurd divê em bihêz bin wextê ku em bihêz bin em ê karibin bosalê yan muadelê berve berjewendiyên xwe biguharin yani wextê ku em nehêz bin em ne li ser lingê xwe bin em ne dezgeh û muessese bin em ê nikaribin li hemberî dezgeha karibin tu berjewendiya bi dest bixin
يعني ام باش ما مستشقق بس دفرد او خوازم في برسشتا بكم يعني اگر وكون هاتا قوت تقو صد صالة بوريت او قناغك بو ودمان هاجي قناغا كدنه باش يعني جبر چه جبري صد صالي ده دوزا قال كرد ندي دستي خدان ويدا ندي دستي كردان ده يجبر چه كرد هردم و بردوامی چاوريا برياردان جوالات يان جيج آلين درفده که صدا ما ويه که چه لگوری نارينته دولة داگیرکر يعني وقت بي اف برس نقلكي وقت بي جي زحمتية دولة كو كردستان داگیر کرنا دولة كو كردستان پارو کرنا و پرچه کرنا او دولة دو پرچه بون او دو معسكر بون يعني هيك عليك حوالبندی امریکا بو لیک جی حوالبندی دولت سوویت بری بو ایرو او معادله چار دولت هاتیش کاندن يعني ایرو تركيا هيزا از نکارم بيجم نه هيزا لان او هيزا کو بري بكريزا سوري وكريزا عراقي دست بي نه او هيزا خورتا او هيزا کو كاربي نريني خو فرض بكي لسر امريكا ايرو ايران نه او هيزا خورتا ايرو عراق تنه عراق بغداد اللي طهران ايرو دمشق شام تنه ايرو شام لطهران لموسكو يعني او معادلات توازني يابان چار دولتي داگيركر هاتيش كاندن جبورو از دبيجم اف قوناغك نوا و اف قوناغا نو امجي نبيه بينا رجلاتا نافين يان سوريا وعراق ياكو جمع جرينك ياكو ام لسرد سكن ياكو رسگريكا ما بيفا جريدا يروشا هردو ولاتا عراق وسوريا دباوريا مدى پرچكرين نوي پرچه ببن يعني هناك دبيجن او از دبيجن پرچكرين رجلاتي فراتي نسبة دولتا سوريا رجلاتي فراتي پرچكا دفرا نفوذ امريكيه ورجع هواي فراتي دفرا نفوذ روسيا قالوا ما مستا هن آلي دبيجن چارنويسا دوزا كردي كتيا نوبرا برجامدين ولات تنزل هيز ده هروها بيلان داگیرکرین کردستان ده اگر اوه یکی دینن که اف یک راسته نوبرا هر دو آلیان ده لگوری ناریناتت و کوش روکار کرد و پیشاروجا دوزا کردی و چی به؟ دباوريا مدى امريكا دفري ناتشي امريكا وللفي دفري العراقي السوري بميني وغرفة عمليات بروجي امريكي باشوري كردستان عراقية لين تاني خالق يد في جرينجا او خالد في امن السربي سكنن امريكا و تعامل في تابلوها سياسية تقليدية رنكي يعني وك اب اطراف وهيزن كو تعامل بوان ردكي امريكا وتعامل بوان هيزا بشكل خوي تقليدي نكي ولو حك سياسي تابلوك سياسي لقوري برجواندي خود درست بكي يعني امريكا و PKK وكو PKK وقت بقالي خودي بريار قنديلي وين نهيلي ومحاولة بكي في PKK تحويل بكي تنظيمك سياسي لقوري برجواندية خود درست بكي حتى لسر أصلا تفقرها سياسية كردين سوريجي والتعامل بأنجومنه وكو انجمن يعني وكو انجمن وكو كنها ام دخوازن و تعاملي ولو نكي و بخوازي امريكا لغوري برجوانديين خو تعاملي بكي يعني امكارن بيجن و خلطك سياسي عرباج كرداج يعني شو هيزي كاربن لسر لنجي خو بسكن جرب شغل و الفيرتشد منيا قالك مهم جرينج وقتی کو ام دزگابن و ام مؤسسه بن و ام لسر لنگی خو بهیز بن امریکا ربن برجواندی خو لگل برجواندی امریکا را در باس بکن و پیک بینن باشه ما مستپر سامنی داوید تو گشبینه که دوزا کردی
رونهیه ببینه یان جی وکه همو جاران ورج بیر کرن گوری ناریناته اگر هیه وده از کارم گوتنا ماموستا کی بینم بیرا خو دبیجی وقتی کو دستک و آلاوا مروف پسیک بی و نیچیرا مروف على تو هر مشک بی يعني جمت خواستن ام دستکین خو بگهارن ام ادواتا بگهارن از گشبینم کو امریکا نکاری تکلیه یک هزه ربکی به تمامی جبلی کردا دوستن استراتیجی امریکایین و اف زمانی امریکا و کرد دوست پروژه امریکینه جبو ولو از گشبینم لی ما هیز جمردوی قوات جمردوی تنظیم جمردوی دزگاه جمردوی بله گلک سپاس جبو شروفکار سیاسی عبدالرحمن گلو زور سپاس جبو امد بوناته ان مالپرین بسر اپوزیسیون سوریه و بلاف کرنه کو ارتش آزاد یا اپوزیسیون سوریه کاری 11 سیویلن رواندی جالی گروپین چکدارین لعفرین و رزگار بکاکوان چکداران دخوازه برانبرکی مزین کربو جبو سربست بردانوان همان جدران تکسکر کو کتیبه اولهی یا بسر فیلق سیم ده درباسی بنگه که العفرین بویه و 11 ولاتین رواندی رزگار کریه اما جکرجی کو او یک هاتیه ده همان دمیده کو گروپا جیش الشرقیه 4 کس گرتن کو درباسی عفرین بوبون جبو رواندنا بازرگان کی جوی ده بره فیصل نعسو اندام کمیتا ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند کو پیشراجا سوریه د دست امریکا و روسیه ده لی هر یک برجواندین خوین تایبت د سوریه ده جبجید که لو ما هر یک جوان سیاست کویا تایبت د شوی آمده کرنا دستور سوریه ده هي قالك كاغاتن دهندور سوريا درباس بون هركت خوازي بروجي خو درباس سوري بكي وحموجي سرما في ملتي دهندور سوريا تكرن هكا روس يرود بتمامتي خوازي عجله بكي دعوا کرنا دستور کی ده او زفتر دخوازي دستور کی چکه لگور رژیم سوری دخوازي و رژیم سوری بتمامتي بینه بالزفتر دواره مروواتی ده دواره انسانی ده دخوازي چه عجلت کته در نه دواره پولیتیکه ده اف کسی پنابر بونه وگر نجی خو رو اف کسی گو وگرن جیتی گارانتی جواره تنه گو سبا رژیم سوری دیسا دست خناوه جوا و درباسی زندان بکه و کشتنو تالان کرنی دیسا جواد دوره بکه او کسی گو روجک جروجا اپوزیسیون بون دیجی ویناب تمامتی کرن امریکا جی رو پروژه ویته ده هنه دخوازه دوره ایران و حزب الله دهندروی سوری ده کم بکه او محوري الشرق والدهات ناسكرين بسوريا وبحزب الله وبإيران وبالصين وكوريا وانا دخوازي ايرو تحجيم واكس يعني دندرو سوري ده بتمامتي بكرين يعني سروک ترکیه راگهاند که ریکفتنا ترکی امریکی درباری من بجتانها به تمامی نهاتیه بجی کرن لبله هین ریکفتن ساغه رجب طیب اردوغان سروک ترکیه جروجنامه حریت یا ترکی را راگهاند که آلات امریکا نهما هنگ بول لگل ترکیه جبو بجی کرنا طباهی خالین ریکفتنا هر دو آلیان درباری ریببرنا باجاری من بجی و سربار کر که ریکفتن هنکی هاتا پاش خستن لنمریه و اگر هیا جارا کدن وره اکتیف کرن وزیر دربه امریکا راگهاند که ولاتی وی $1 امریکی جبو جنو آواکرنا سوریه پیشکشنا که اگر هبونا ایرانی لسوریه بردوام به رژیم اسد دبر هبونا ایرانی ده برپرسه. مایک بومبیو وزیر دربه ولات امریکا دگوتنا خود لپیش اندامین پیمانگاه یهودی یا اولهی نتوی راگهاند که ولاتی وی هلسنگاندنگی جبو هبونا خوال سوریه جارکدن درست بکه. تاکو ایران لسوریه هیا او $1 امریکی جبو جنو آواکرنا سوریه پیشکش ناکن. برپرساتیا درخستنا هیزن ایرانی جی سوریه لسر شان رژیم اسد دکوه و اگر رژیم گارانتیا وکشاندنا ایرانی جی سوریه نده امریکا $1 امریکی پیشکش ناکه جبو جنو آواکرنا سوریه. بومبیو همان دمه ده سربار کر کوری و بریا سروک امریکی دونالد ترامپ دخوازه کو روشا سوریه بشیوه کی سیاسی وره چاره سر کرن پشتی 7 سالین کریزه.
مرجê Wezîrê Derve yê Amerîka di derbarê pêşkêşkirina alîkariyên madî ji bo jinavakirina Sûriye û girêdana wê bi hebûna Îranê li Sûriyê di demekî de tê ku John Bolton rawişkarê ewlehiya netewî yê Serokê Amerîkî Donald Trump mana Amerîka li Sûriyê bi hebûna Îranî û çekdarên rêxistina Daişê vegirê dabû û gefên tund li Îranê xwaribû eger gefê li ser hevpeymanên Amerîka li Sûriyê durist bike. Têzanîn ku welatê Amerîka di dema borî de ragihandibû ta ku hêzên wan li Rojhilatê Feratê hene çekdarên rejîma Esed nikarin derbasî Rojhilatê Feratê bibin û proja Esed û Rûsya û Îran wê neçe serî li Sûriyê. وزارت برافانیا روسیه ویدیون تایبت به گروپین تندرو بلافکریت درخصنا داعش لورینه گازا کلوری جبهت نصره دستینه لگوری وزارت برافانیا روسیه بلافکریه کو چکدارین تندرو کارین گازا کلوری جحراوی بدست خواب بینن لسوریه و برپرسیارتیا ویه که ولات امریکا و هف پیمان وی هلدگره لگوری نوند روسیه الهبهاتین لسوریه بلافکریه رخصنا داعش ده لورین گازا کلوری ده ایریشه که ده جانیا نصره استندنه رخصنا گهدان زاروکان یونیسف دبیجه بهاتنا ورز زیستانی روشا بدهن هزاران جپنابرین سوریه ین کل کمپا رکبان لسر سینور سوریه و اردنه دکوه و تکوه مطرسیه ده جبر خرابون استقای و ده خوازه ریدانه کر جبو گشتنا آلیکارین مرووی بتایبت خدمت گزارین تندرستی بهتر بیزانین في راپورتی ده. رخصنا نتوین یکگرتی یا گهدان زاروکان یونیسف دخوازه گهشتن خدمت گزارین تندرستی جبو بدهن هزاران جپنابرین سوریین کن لکامپا الرکبان آسمانه کر. رهبری هرمی رخصنا یونیسف لروجهلاتا ناوین و باکور افریقیا خیرت گبالاری راگهاند. رخصنا گهدان زاروکان یونیسف جارکا دن ودگره و بانک لهمو آلین ناکوکدار و کسین بباندور دکه جبو ردان و حسان کرنا درباس بونا خدمت گزارین سرکه بتایبت خدمت گزارین تندرستی جبو زاروک و مالبادن کل کامپا الرکبان لأردن دجین و سربارکر که ده ما 48 دمجمرین بوریده دو زاروکان لکامپی جبر زحمتیا ری جبو نخوشخانه و درست کرنا آستانگیان جان خوش دزدان. کابالاری جبو ویکی هوشیاری ده خرابون روشا پنابرین سوری لکامپا الرکبان لأردن باهاتنا ورزیزستانه که هجمار آوان گشت 45,000 پنابری و بهتری آوان زاروکن. جالی خوفجی چالکوانین بناو تیما هفرزن برزفدان سوریه حکومت سوریه و روسیه ببرینا گهشتنا آلیکارین مروفی و دورپیچ کرنا کامپی تومت بارکر و هوشیاری ددن جنمانا کرستین خوارنه ده ما هفتی اکیده. هر دوی درباره ده ولات روسیه هر جار فکار خوش خرابونا روشا مروفی لکامپا الرکبان در دبرینه و دبیجه پرسگریکا مازن جخرابونا وی روشیره اوان کو کامپ دکوه دورا النتف یا کو دبین کنترول امریکا ده بریک نروایی. موسکو داخواز جواشنطن دکه کو خوش دورا نافبوری وکشینه و تکزیه لسر پیوستیا گرتنه کامپا الرکبان دکه ده کو همو پنابرین سوری وگرین لسر جه و وارین خواه لسوریه. سرکردایەکی پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا دبێژە کو هەمان کەس و ئالیین خیانەتا کورد و کوردستانی و پرۆژەیە نەتەوی کوردستانی کردنە و کەرکووک و هەندەڤەرن دن یەن کوردستانی ڕادەستی دژمنên کوردان کردنە جار دی دەست بێ بەڵافکردنا پرۆپاگاندایê پرۆژەیên خیانەتێکردنە و دبێژە بلا li cihê xwe rawestin baştir ku em berhemên wan yên nepak binavboşînin. سرکردەیەکی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دبێژە هەموو کەس و ئالیەن خیانەتا کورد و کوردستانی و پرۆژەیە نەتەویە کوردستانی کردنە کەرکووک و هەندەڤەرن دنیên کوردستانê ڕادەستی دژمنên کوردان کردنە جاردی دەست bi belavkirina propagandaya projeyên xiyanetê kirine dibêje bila li cihê xwe rawestin baştir e ku em berhemên wan yên nepak bi navboşînin. Şahîn Ehmed endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dê dwaneke taybet de ji malpera pedekesê re dibêje ev çûyerek bûne ku bigiha asta bêfedîbûn û rêzgirtinê dema ku daholên cehşên sala 1960 ji saliya bîstan û xayînên proseya 16 Oktobera 2017 yên piştî wê jî ji firoştin û radestkirina Kerkûk hin deverên din yên Kurdistanê ku bi xwîna pîroz ya pêşmergeyên leheng bo heşta şabî û xwedanê wê heresa Sewriya Îranê yên terorîst bikin îro bêfedî derdkevin û xwe didin xuyanî ku berhemên xwe yên reş û tev şermî ku berdewamiya projeyên dijminê milletê Kurd yên ku dijatiya projeya netewiya Kurdistanî lêvegera netewiya Kurdistanî Serok Mesûd Barzanî dikin diaxifin wekû wan ew kiryar nekirine. Ehmed Serbarkur got ku careke din heman kes û aliyan dest bi belavkirina propagandaya
برۆژەوەندیان خیانەتێ کردە کو سەدەما لاوازبوونا ڕەوشە کەسایەتی لەسەر درێژەهەیە قوناغێن دیرۆکی و جارانڤیسازن هەروەها هەولەکە بێ ئەنجامە کو دخوازە پرۆسەیە رێفراندۆما سەرخەبوونا کوردستانەیە پیرۆز گوگاڤەکە دبەرزترین هەلوێست و لە هەنگبووندا دریاب دەستخستنا ماف و ئارمانجا نەتەوی یا ڕەوا بوو هەروەها شکاندنا دیوارێ ترسێ و ڕاستیە داخوازە ملەتێک کوردستانê نامەیە وان bi Kurdistaneke azad û serbixwe wekû dengdan li ser hatkirin û hat erêkirin û vê bilgeya giring û dîrokî ji xebata miletê Kurd ji şêwe bixin divê sînorê xwe nas bikin. Serkirdeyê Kurd Şahîn Ehmed di dawiya lêdwana xwe de ji malpera pedeka sêre got heman kes û aliyên xıyaneta Kurd û Kurdistanê projeya netewî ya Kurdistanî kirine Kerkûk û hin deverên din yên Kurdistanê radestî dişminê Kurdan kirine cardî dest bi belavkirina propagandaya projeyên xıyanetê kirine û dibêje bile li cihê xwe rawestin baştir e ku em berhemên wan yên nepak bi nav biweşînin. Amaje wê yekê kir ku bi tenê ew dengê rêjeya heft sadî ne ku dengê xwe nedan serxwebûna Kurdistanê nezêdetir. Penaberekî Rojavayê Kurdistanê Kolkampa Gewregoskiya penaberên Rojavayê Kurdistanê neşteciye di nava mala xwe de dukanek ji bo fêrkirin û çakirina amêrên mûzîkê vekiriye. Zarokên kampê ferî saz dike. Bêhtir pêzanîn em ê vê raportê de temaşe bikin. Di nava kampên penaberê Rojavayê Kurdistanê de guhdan mûzîkê têkirin. İbrahim Salih penaberekî Rojavayê Kurdistanê lê kampa Gewregoskê ya penaberan lê Herêma Kurdistanê neşteciye. Di temenekî piçûk de xwe fêrî sazê kiriye û niha di nava vê kampê de beşek ji mala xwe xistiye dukanek ji bo fêrkirin û çakkirina amêrên mûzîkê. أبا تقريبا صالة كما في كان بكري طبعا قتك شعر ضمني مالها جبر الشغل نينا والبردة كيف عمل مثلا موسيقى ردهات من الأورجيت خست طنبوري باغلمي عودة جنبشي وكرديوني وأز مثلا طنبور عجت صالحين معودات صالحين وكمانيش كستي. Heskirina wî ji mûzîkê re ewhan da xola fêrkirina gelek amêran di nava kampê de veke û kurê xwe jî fêrî sazê û çakkirina amêran kiriye û wekû dibêje ew hez dike behreya gêncên ku guhdanê bi mûzîkê dikin pêş bixe. محل دا دورات عبتكن دورات أورجي بين طنبوري باغلمي جنبشي عودي كرديوني شخوا كرديون فيدي تقريبا نينا وأباك شوا كوري منها يعني باغلمي طنبوري اللي تخي جنبشي اللي تخي عودي أورجي يعني تشتات السرملي ما ممكن نجبر يعني تشتاك مادي جات خوازن مثلا خورتن رابن انه هن درنا مثلا الواميزن انه والله افشكي دهات يا زاك شوا مبراكي خو علمان دورجي دا بيشامن حتى نهاجي نابو دنجيها موزیک زمانekî cîhanî ye û mirov dirêya wê re hest û nameyên xwe digihîne. Ev penaber jî dirêya dukana xwe ya guhdanê bi mûzîkê nameya geşbîniyê di nava kampa xwe de belav dike. به بونه روژا جهانی یا تندرستی درونی ریوبریا تندرستی لدهوک سمینارک بناو نشانا گنج و ساقلمی درونی برای گهرتنین دی جهان در لهولا کنفرانسان لدارخست او جیب آمده بونا هجماره کری خستنین مرووی و ریوبریا کامپا دومیز یا پنابرین کردین روشاوای کردستانی. لکامپا دومیز لدهوکا هریما کردستانی کو پنابرین روشاوای کردستانی لیدمینن کوملگه که پزشکی بناوی کوملگه پیشمرگه هاتیه بکر دوی کوملگه ده همو بشن چار سریا نخوشیان هنه سرباری تاقیگه و نورینگه دیدانان و سونار و درمانخانه و گلکه بشن دن پزشکن کو الوی کوملگه پزشکی کار دکن
كيف خوشم بآلیکاریا خو جنخوشان را کو دکارن لپنابری جی آلیکاریا بکن. لکامپا دومیس لدهوکا هرما کردستان کو پنابرن روج آوای کردستان لی دمینن کوملگه که پزشکی بناوی کوملگه ها پیشمرگه هاتیه بکرن. دوی کوملگه ده همو بشین چارەسەری نەخۆشیە هەنە سەرباری تاقیگەه و نورینگەها ددان و سۆنەر و دەرمانخانە و گەلک بەشیندی پزیشکên کۆلوێ کۆمەلگەهەیە پزیشکی کار دکن کێفخۆشن بە ئالیکاریە خۆی ژنە خۆشان رە کۆ دکارن لە پەنابەریەژی ئالیکاریە هەف بکن. مجموعة هناك خدمتها نقوشة دكي نقوشيكو أمراض كفن يعني مزمن كرونيك ديزيز قرشكينا دلن نقص التروية يعني هناك نعبا وقالك شيء إسهالات كابوكو ما كابوكي واتشين مفاصل أنيميا فقر الدم. المجموعة هنا خدمتك كي جهازي ضغطي الجموع هيا جهازي تخطيطي الجموع هيا جهازي ايكو هيا ما خوش مرتين يعني زاني انه البعدك حالي وعبشكي طنقة هناك مراعاة وانات كنج عالية معاينة بهيك وهناك تعبان بأم نيفي حقا يعني وكوتي مراعاة وكن خدمتك دون صيدلي دي اخواتي او جي صيدلي جي جوار خدمتی کن. خدانیوی کوملگه کیفخوشی خواه جوی آلیکاریا کو او کوملگه جن خوشان را پیشکش دیگه دیار کرو گود کو او کوملگه به همو بشین خواه ده خدمتا پنابرین روج آوای کردستانی دیه. اف مجمع عمل سال 2015 فکریه بو خلکی می روش آوا بو کمپا دومیس مجمع ما الشغل قسمه بيكتيت مختبر ما هي صيدلي ما هي اشعه ما هي وما چندین دکتر الدف ما کار دکن دکتری اطفال ما هي نسائي ما هي ما باطنية وداخلية ما هي ما جراحي هي دكتوري دداناجي ما هي عيادة كباشيا دداناجي ما هي وإيكو سونر ميتين ومختبرة ما يعني بأجهزة متطورة الفيري ميت بو كردي مي روشافا ميت دانت وأم شبو خلقي قدمتكن أسعار الماء الفيري كلك مناسبا يعني أسعار الماء الفيري البدل يعني السيكي وجهندي قال يعني بينجيش صديق يمترن وأم أبا 4-5 سالة متخزمتا خلقي خوي روشافا داو وأم هر آمادنا بو هر تشتكي جي وكمالقهما فيكيريا ساعات 2 حتى 12 شافي فيكيريا ما خفرك جي هي الفيري بشتي ساعات هشتي وصا تخزمتا خلقي داو وام قالك مساعدات جي الفيكو مالجه بو خلقي روشافات كن بي برامبرجي وچندين جارا ام بشيداريت يا كيريكو كومالجه ما ام هردم بدايتنا بو هر مساعده كي كو ام الجال خلقي خوي روشافات كن ومالجال جهدي فيكرين وكي كومالجه مال كامبا دوميز دوجي فيكري اوجدي ان شاء الله بشي وكي باش دي كفتات خدمتا خلقي مدا كو كردي ميت روشافا هجمارک مازن جه پزیشکن روج آوای کردستان نهال هرما کردستان دمینن و بویا دیارده که بالکش کو او پزیشک کوملگه هم ودکن و تیده خدمتا پنابرین روج آوای کردستان دکن. بشک جه پنابرین روج آوای کردستان این کل هرما کردستان دمینن بری خودان وکرنا پروژه تایبت جبو خو فروشگاه و پروژه خوین تایبت جی بکرن. پنابری نواتا خزوکی و وکرنا دست جبو ورگرتنا آلیکاریه بلکو پنابری جه دورک نا آرام جبو دورکی دی آرامتر وکرنا درگه کی نو جبو جیانکی باشتره بشک جه پنابر روشاوای کردستانی لحرم کردستانی دمینن بر خود دانه وکرنا پروژه تایبت جبو خواه و لجه کو بردست لفروشگهن و پروژه خلکی کار بگن فروشگه و پروژه خواه ین تایبت وکرنه محمد کو کار دروتن و جلو برگان دکه و بخوا ولاتی قامشلو روشاوای کردستانه یه نها جه خواه تایبت هیا جبو بردوامی کار خواه لحوله را پایتخت هرما کردستانه وگریه. ام پنابرن هاتن ویده افش الصالمه ام البرن طي پنابری زحمت واسطنقایی هیا فچینا مرورونه همچون بازاره جم خیاتا که شغلی ما هيك يوم شغلي دودم امكانيات مشغول برد مذاهب مشغول دكان متواضع بكر والحمد لله ما دس بيكريو
وخلي تعالى رزق شيء إن شاء الله. والحمد لله إيش ماشي، بس أفضل صار تقريبا إيش راوستاي كاري خياتي كاري مبوا بيس بين صارم تقريبا خياتم وزهاتم فرجي مكاري فكر يعني. سربست عثمان و زنارمو هروها ولاتی درگا روشاوای کردستانینا وان جی پروژین خوین تایبت هیا و کاریبون خوارنگه کی تایبت وکن و بوی یکی جیان خوا به سربستی درباس دکن. اشتش ساله هات ما کردستانه خلق قام شلومو ام خودی وی مطعم حموم ربی هردونه اف تقریبا 6 ساله هات ما بر بخوشار هات ما وی مطعم الحمد لله دست بکرنا ما یا کردستانی هیدی ام جم خلقی بون باشم هاتنا وقتی اشکاری ما هبو الحمد لله هاتن از هات ما جم وی مربی صبر خلقی ویدری فیر بو يعني فيري خارنامه بو فيري شاورما بو گلکی الحمد لله شغله ما گلکی باشه. ام 2013 دم پنابر بمهاتنا كردستاني ام شغل جمع عالمي ومهودت يعني كيماسي مهر هيا ام دوران من بطال وام كريدار بين راستي مگو ام خواه هوستا بين جال الشامه والدرا مگو مش خرم مطعمك وخوكن باشترم جمع عالمي غريب شغلن وام ذي مطعم ذا بزمت ام سي عالم خوته دا خودي تكون ام هالروج زبونه ما تشد بن تشوف فرق جداي نبنا كرد روجافا وكرد باشور ده ما هيك روجي ما نديت يعني و او خون هات خوارنه ما دخون وما جاي ما تقول بركي خوارنه ما نخون بس ما تشكي ما فوجئ جديد بختار شاورما جم تشكي مميزه خاص شاورما جم خوشك دتشي بتر خوارنه واسر صامينا بينها علمنا نانه سوري جدخون تشكي بركي باش بينها والحمد لله قالك مبسوط من الفيديو. تنی کار دکاره رومتا مروان بپارزه و جیانکی خوشتر دابین بکه و جبر ویکی دبک و مروف دهولن بردوان دبه جبو آواکرنا و پیشخستنا جیان خواه. پنابری و دوربون جوالات و جدستان سامانان دبک و اگر بن جبو به هیویه لی مروفن بهز دکارن ویکی بکن هاندانک جبو آویتنا گاوین باشتر و جیانکی گشتر. بو برنامه آرک ماندرا حسن هولیر. عثمان صبري ديازده هيفا دهان سال 1909 سيادة لگونده برکب وره لدربسیه لروجاوای کردستان کوچا خویا داوی کر و برهمکی مزن جخبات و روشنبیریه لدو خواهشت و ناوی ویجی لتنش نمران هاتیه تومار کرن دی دوراکا کردان ده اما بهتر تماشاوان هیجا لسر جیان و خباتا آپو عثمان راوسن دوی فیچره ده کو حز خو بکه و خناس بکه اوه یا کو جزمان خو حز دکه اوه گوتنا آپو عثمانه کو یک جکوری آواکرنا بنگهی یا پاراستنا زمان و روشنبیریا کردیه. دی پنجه هیوادهان سال 1905 ده لگونده نارنجه لدورا کخته لباجار ایدیمان لباکوری کردستان جدایک بویه کو کوری صبری آغایه سروکه هوزا مردی سابو. دی تمنه 7 سالی ده تولید بستانا الرشدیه بو و ده سال 1920 ده جدی بستان درچو و گریا گنده خواه. آپو عثمان وکو ناولی هاتی کرن ده تمنکی بچوک ده تفلیجیانا هفجینیه بو و جناویا یکم 3 کور جیره آنینو پشتره هفجیناوی لگل 2 کورنوی جیانا خواج دستان و کوروی سیم یه بناوی ولاد ده تمنه 47 سالیه ده هاتا کشتن. آپو عثمان جنادوم پشتره آنی و جاره دی بو باوه 3 کورو دکچان او جی هوشنگو هوشینو هوال و هنگورو هیوی و کچا برای خوایا بناوه کوی خودی کر. ده سالین 1925 و 26 ده آپو عثمان لگل مامین خواه شکری و نوری تبلیشور شاه شیخ سعید پیران بون و هاتن گرتن که هر دو مامنوی هاتن سیداردان و اوجی ده زندان دما تا سال 1928 ده و دلی بورینکه گشتی ده هاته سربس بردان. عثمان صبری کسایتیا کرد یا نافدار خبات د برپرسا کردی ده دکر. گنجاتیا خواه تا قوناغنداوی یا پیربونه برگیریا دجمن ملت خواه کر. بوینکه بهز و هاته زندان کرنج آلیه رژیمن داگیر کرن کردستانه. و جبر دا خواست کرن آویج آلیه ده سلات دارن داگیر کر. جیانا خواه در باس کرده و گوهستن دناوبرا ترکیه و عراق و سوریه ده. و راسری هجاری و بجهبون و غریبی هات بدرجاهیا جیاناوی.
Apo Osman xebat kir ji bo bilindkirina astê têgihiştina civakî û siyasî ji bo milletê xwe diriya tevlêbûn ji bo partî û komel û yaneyan û alîkir dirêxistina xwîbûn de ya ku ji aliyê Bedirxaniyan û Memduh Selîm û Qedrî Cemîl Başa û Mustafa Bozan û Şahîn Beg di dawiya salên bîstê de hatibû ava kirin. Herwiha beşdarî di hevrêzkirina xebatê di navbera rêxistina xwêbûn û şoreşa agirî dağ de kir û beşdarî di damezrandina yaneya Kurdistan li Şama paytexta Sûriyê di sala 1938 de kir. Beşdarî di damezrandina yekemîn Partiya Kurdî li Sûriyê Partî Demokratî Kurdistan Sûriya El Partî di sala 1957 de kir û piştre Sekretariya Çepê Cudabûyî ji partî kir di sala 1965 de. Di sala 1969 de ji karê siyasî dûr ket lêgirêdana wî ya netewî û xebatda wî ma. Apo Osman hemû kar û karînên xwe bi kar anîn ji bo xizmeta zimanê Kurdî û rewşenbîriya Kurdî bigiştî ji aliyê xwendin û nîvsandin û perwerdehiyê de û beşdarî di avakirina jiyên Kurd yên rewşenbîr di ziman û wêjeya Kurdî de kir. Nîvsandinên Apo Osman zor in, navê wan jî ev in: Bahoz, Derdême, çar leheng, du elfîbeyên Kurdî jî çêkirin. Yek ji 29 tîpan mîna ya Bedirxaniyan û ya serbarkirî bi 4 tîpên dî. Her wiha pirtûkek wî ya helbestan li Ewropa hate çapkirin bi navê Helbestên Apo. Osman Sebrî navnîşana Apo ji bo xwe hilbijart ji ber nerazîbûna wî û redkirina wî ji hozayetî û dijayetiya wî ji navnîşanên bi pile mîna axa û beg û başa tevî komalbata wî serokatiya eşîra Merdîsê dikir. Apo Osman 18 caran raserîgirtinê hat di navbera roj û meh û salan de ew jî ji ber xebata wî ya netewî û bergiriya wî ji rejîmên ku dijayetiya milletê Kurd dikirin. Apo Osman di sala 1932 de li gel hevkarên xwe Cegerxwîn û Qedrî Can û hejmarek rewşenbîrên wê demê di kovaran de nîvsandinên xwe belav dikirin, mîna kovara Hewar, Oronahî û Rojanû û Sêr. Apo Osman di dawiya salên sîhê de yaneya Salaheddîn ya rewşenbîrî li Şama paytexta Sûriyê damezrand ku piştre navê wê bû yaneya Kurdistan. Herwiha rolawî di fêrkirina zarokên taxa Kurdan li Şama paytexta Sûriyê zimanê Kurdî bi tîpên latînî sereke bû. Osman Sebrî di 11 heyvadehan sala 1993 de li gundê Berkevirê li Dirbêsiyê li Rojavayê Kurdistanê koça xwe ya dawî kir û berhemekî mezin ji xebat û rewşenbîriyê li dû xwe hişt û navê wî li tenîş nemiran hate tomarkirin di dîroka Kurdan de. Şêrîn Kîlo. Berê bi dawî hatinê dubare sernoçe. Çalakvana sivîl Şemseanter ragihand eger proseya perwerde li Rojavayê Kurdistanê were ji nav birin, metirsiya balakirina Rojavayê Kurdistanê ji Kurdan heye. Jêderên taybet ji arkira ragihandin koçekdarên PYD tonelekî dirêj li bajarê Amûdê dikole ku ev yek bûye cihê nerazîbûna xelkê bajar û zingilê koçberiyek mezin di nava welatiyan de lê dide. Dilêdwaneke taybet de ji bo arkên nivîskarê Kurdê Kurdistana Sûriyê Dildar Bedirxan ragihand ku doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ketiye navbera hevkêşa berjewendiya welatên Zilhêz û pîlanên welatên dagîrkerên Kurdistanê de. Wezîrê Derveyê Amerîka Mike Pompeo ragihand Amerîka $1 nade Sûriyê eger İran têde bimîne. Bultena Rojavayê Kurdistanê bi dawî hat her şad û bextewar bin.